Pećari, kao što vidite, to je sve robusno. Znači, ne možeš to potrgati, to uvatiš. Znači, moraš biti baja da vozi ovaj motor. Gledajte vi kako je napravljeno sad to sve. Ko da je 80. godište, ali tu nećemo uzimati zamjerki, jer kao što rekoh, motor je namijenjen za nenormalne puteve i za nenormalne uvjete. I sam vlasnik je to potvrdio. Vlasnik je malko lud što se tiče vožnje, ali ok. Znači, sa prednje strane, to je Tomos boli glava. Nije on lijep toliko, znaš, da je lijep, da cure sad gledaju u njega, one bi se vozile. Ali za bajkere koji vole voziti po šumi, on je idealan. Pećari, nećemo puno srati, znači šta je ovo, znači 2,6 konjskih snaga, odmrtimo gorivo, pa probajmo da vedemo. Kresno! Male ode gore u pičku.